karindwi. Irangamuntu ya Gasuku ni muri 91. Uyu mutipe yabanyeho n'umugore akimara kurangiza segonderi. Umugore ngira ngo iyo foto uri kubona ni Gasuku afite ibipapuro byo muri HCR, yaragiye kuva mu Rwanda afata indege ngo agende. Uko niko yagiye yambaye Gasuku avuye mu Rwanda agiye muri Amerika. Uwo muntu w'umumama uri kubona iruhande rwe ni nyina wabo cyangwa se ni murumuna wa nyina. Hakaza n'undi mutipe, umutipe ubona uri wambaye umupira w'umuhondo inyuma ye, umuntu bakoranye ubutekamutwe bwo kwibira kuri telefone bakimara kurangiza segonderi. Uwo mukobwa rero we uri kubona niwe mukobwa babanye n'ubwo yagiye muri Amerika, bari bamaze amezi agera muri 6 babana nk'umugabo n'umugore, ariko ntago bigeze abasha kuba yanamutera n'inda basi. Ariko uyu mukobwa we yashatse ntago nshaka kujyayo. Kurwara sida nta cyaha kirimo. Nzagukosora kuko nyoko wengira ngo waramunaniye. Nzakwereka ko ntari nyoko rero. Ndayirwaye. Nagusabye ubufasha? Ibyo nibyo bisobanura ko umuntu yarwaye sida mu myanya ye y'ibanga iba yaraboze. Wowe nugera no mu Rwanda nzafatanya n'ababishinzwe kuguha discipline.